Tenemos mucho gusto. ¿Cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Maya y soy la conejita que les va a contar un cuento muy pero muy bonito. El título es Atoqwan Kunturwan. El cuento no es en castellano, el cuento es en quechua. Así nos familiarizamos más con nuestro idioma mate. Damos inicio. Yapaykichis, erkachakuna uyari maikichis. Kayarishonchis. Atoqwan kunturwanka allin kumpas kaskaku. Atoqsi qawaq maytacha kuntur palaqchayta. Itipi kuntur muyuqtinta atoqa ñawpaqta chayaruq. Mayninpiqa uywa aychata tariqku. Mayninpiqa mana imapis kaqchu. Sichus kan chayqa atoqsi ñawpaqta mihuruq. Kuntur chayaqtinta chayraq mihuq. Hinaspaqa iskayninku mihuqku. Chayamansis atoq tapun kunturta. Imanaqtimi kunkaykipi yuraq tantawan k'uyurusqari purishankiri nispa kunturñataq kutichisqa. Noqaqa chiri orqo piqchukunapi tiyani nispa. Chayta uyarispa atoqqa nisqa. Noqapas kanhina kayta munani. Kunturñataq kutichisqa manan atiwaqchu nispa. Atoqqa kunturhina puni kayta munasqa. Hinaspañataq iskayninku seqayusqaku orqo piqchukunaman. Hinaspa qakamachaypi iskayninku puñunankupaq aychakusqaku. Kunturqa phurukunawan munayta k'uyurukusqa. Atoqta chupayanwan. Puñuyta qallarisqaku kuntur tapun. Kumpay, ayyanchu kashanki nispa. Atoqqa qari-qariraq kutichisqa. Maypitaq qaritari chirinman nispa. Kuska tutata huqmanta kuntur tapusqa. Kumpay atoq, ayyanchu kashanki nispa. Atoqqa kutichisqa samp'akunkayanwanña. Maypitaq qaritari chirinman nispa. Huqmanta inti paqarimuyta kunturqa tapun. Kumpay atoq, ayyanchu kashanki nispa. Chayqa mana atoq kutichipusqañachu. Kipucharakapuspa wañusqa. Añay, chayan chay willakuyninchis.